kewe mungkin keluarga ta ya rega anatta ya mambina sekunne kasi wija-wija ya alhamdulillah waddi tapakir Bapak Ibu. Alhamdulillah sisami utarapkan ya rogagai dengan usia pernikahan 7 tahun lebih. Ya alhamdulillah pakai dalek Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sedih. Roki mana subuh Pak Ibu. Ya. Bapak ceramah di nanti subuh. Siang. Ya, Pak Kulipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama dan memang harus diutamakan loni mai naripata rakasi tandra syukur kamarajatan lori sesi arajangan na Allah Subhanahu wa taala. Puang yang kewe si mata timpa kaki baban na suruga na idi tomani harufatawe na rekotiaki mutamai wikor itu. Puang yang kewe si mata tutu kangi baban na naraka na idi tomani harufatawe na rekomelo ki mutamai wikor itu. Puang yang kewe si mata pinrangi ki siagai igan na anyama-nyama ngarilebu na iye wilinwe. Siagai igan na fasilitas kenikmatan sehingga mancaji saba inas sabari rilalan na iye wettu subuh mabarakae ri ulan ramalang ulang kami nama barakae mancaji saba inas sabari nato pada angka koritu pada ringangi wi akka ajita nato jok kalorion rona forefong Allah Subhanahu wa taala digagaleng akata sangadinna untuk tuntu iriona fong Allah Subhanahu wa taala degagaleng akata sangadinna untuk pasilenarang anu furana parintangnya fong Allah Subhanahu wa taala inaritu parenta untuk pakat de isam pajak subuh. Maka tu propemang terdalu fatawi koritu fangolai salawat ania papas salamat tamas lori ale malabina nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nan niya surah yang kewe rifancaji fole rifong Allah ta'ala. Nabi nan niya surah yang kewe riutus fole rifong Allah Subhanahu wa ta'ala rilebut na iya wilinwe. Ide gagalaing akata sangadinna untuk palampu i anu makjekwe. De gagalaing akata sangadinna untuk pakasingi ampe kedona rufatawe tu rilebut na iya wilinwe. Inarusabana nakada nabi tarisewe hadisana wa ma bu'istu li utammimal illa maqarimal akhlaq. Dan aku tidak diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tandri seding angkan ikur itu mutamar ilalana subuh ke-7 daripada bulan suci Ramadan. Ya. Naparalluki maraja syukur lori pengallahu Subhanahu wa taala Bapak. Magai nasabak de nasi de naci de saji salatah. Mailo rapi ulan ramalang ni. Na iya kia aga narigokang ni. Capu ni masa aktif na tuwari lebok na iya beli ni. Lele ni ripamasina pengallahu Subhanahu wa taala. Ta coba negare pada gili laukanan dan niya kiri. Wadi jaji angka seji seleta angka keluarga ta
angka bali bola tariye wasiraga-raga ri lalenna ulan ramalan mapura lalui nulle makukui edini gaga ku sidapita magai lele ni ripamasina pong Allah subhanahu wa ta'ala dena cek di saji salat bapak ibu melok mataiwi belo-beloiwi ulan ramalan na karena puasa ramalan melok mataiwi tattongangi waninna ulan ramalan na karena sampaja sunat tarawih na yekia aga na rigokan mereka terbaring lemah di rumah sakit magai iwerengi ujian iwerengi pacoba pole ripong Allah subhanahu wa ta'ala maka ini tau angkewe riwerek kesempatan ini tau angke riwereng umur malampe ini tau angke iwerek tubuh mak japah anrengi tepuk matu gengker di lalenna atita maka tafakke guna nasi bawa madeceng kesempatan yang kewe na weringi pong Allah subhanahu wa ta'ala narimakon na naru bapak ibu parhallu ki maraja syukur Allah pong Allah subhanahu wa ta'ala maka defa tasawufu ogi na yari talla'i syukur talun rufai kuritu pasana yang pertama mesti syukur ki nasabak lilata yang kedua mesti syukur ki nasabak atau atita yang ketiga mesti syukur ki nasabak pangkau kata ya regalan roalita yang pertama mesti syukur ki nasabak lilata ya regaweri kadata betuan ada furari fuji-fuji pong Allah subhanahu wa ta'ala degaga pa puji-puji kami namatan rilenne pong Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua mesti syukur ki nasabak atau atita betuan ada anu furari fuadai nasabak lilata anu furari kedo-kedonge werikada nasabak lilata maka musti ifatongangi anu fura ifuadai genaritu ifatongangi nasabak atau ati kami nama pacita yang ketiga musti syukur ki nasabak lan roalita yarega pangkau keta betuan ada bapak ibu anu furari fuadai anu furari kedo-kedonge nasabak lilata ipuji-puji pong Allah ta'ala kue tofa anu pura ripatongan ngina sabak to ati kami nama pacita maka musti rifat dupai anu pura ripuadai musti rifat dupai anu pura ripatongan ngi pekogi carana ya carana ilaksanakan perintahna pong Allah subhanahu wa ta'ala sehingga nariko angka tahu iwerengi papedalli pole ripong Allah ta'ala turina fuada misi mata na fuada mi maka alhamdulillah terima kasih puang alhamdulillah na ye kedi na pare na papole perintah na pong Allah ta'ala maka di patu na suku asukurukan na lori pong Allah subhanahu wa ta'ala magai nasabairo sukuru talun rupe pasalanna yang pertama musti syukur kina sabalilata yang kedua musti syukur kina sabat taati kami nama facita yang ketiga musti syukur kina sabat pangkau kata yari galan roali narimakon na narota pergunakan iwattu yang kewe na weringi pong Allah subhanahu wa ta'ala nasabak de na cek de saja salat tamelo rapilon ramalang na ikiaga na rigokan ya lele ni ripamasina pong Allah subhanahu wa ta'ala magi kurami manginarampi pong Allah ta'ala rilalanna kuramalabi na rimakadana pong Allah ta'ala kullu nafsin dhaikatul maut sininna anu makin nyawai musti narasakan mana ngiritalai amating maka na di na diki macapa bapak ibu maka de ay malolomo pa matua pak matu napaka ma papole perintah na pong Allah ta'ala andaikan acuangan yarga atuangan yang menjadi tolak ukur kematian maka dia nangka yang kalinge dia nangka iritai kejadian anak-anak sidalona ijajian lele ripamasina pong Allah ta'ala andeka maka dia pong Allah ta'ala sininna anu matoy sininna anu macawai musti narasakan iritallahi amatenga nekia maka dia pong Allah ta'ala sininna anu makin nyawai nariko makdi pong Allah ta'ala sininna anu makin nyawai maka wadi jaji maloloy na mati silalona pacu na mati wadi jaji anak dari yarga kaloloy na mati magay nasabak makadami mangipong Allah ta'ala kullu nafsin dhaikatul maut sininna anu makin nyawai de nakada sininna anu matwai narimakon na naro paraluki maraja syukur lori Allah subhanahu wa ta'ala angka tak mufah na pindrangi umur malampe tubuh mak japa kesempatan ku itu tepat matugang kerilalan na atita sehingga nasabari na to pada angka
Ibelo-belewi ulan ramalatta na si bawa puasa ramalang. Kuitopa ibelo-belewi waninna ulan ramalatta na sampaja sunnah tarawih dan berbagai amalia yang kewe purana jancapong Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah satu parilodongan na malaikat Jibril ripong Allah Subhanahu wa ta'ala yang kewe na fatungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pure marilodong malaikat Jibril ripong Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di parilodongan na malaikat Jibril acilaka ngepah tau angkeri werek kesempatan rapi ulan ramalan ne kedi na pergunakan isi boma deci kesempatan yang keri wereng ipole ripong Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Betuan na ada terima ibu, betuan na ada tau macilaka yaitu. Tau macilaka. Tentu pura marisa ngarisisita maka deh. Majapuri lalan na ulan ramalang. Dua talu pakkasiwiang. Yang kewe na tampu ulan ramalang. Na yakia iyaro pakkasiwiang ngede igaga risaliwan na ulan ramalang. Magi bapak ibu. Iya naru mancaji bukti maka deh. Majapu iyaro ulan ramalang ulak kami nama lebih di antara beberapa bulan mulia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Ulak kami nama barakat. Pangulun na sinin na ulangnya. Na ini kita makamala. Maka siwiari lalan na ira ulan ramalang. Maka ifal licu-licung ifal lepi-lepi imati apalan nari asri monrin na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Na jangcengi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Tentu pura marisita ngarisesi maka deh. Beberapa amalia, beberapa ibadah rilalan na ulan ramalang pada padanna puasa ramalang. Mompo isi dipakutana risesi tak maka deh. Nakiga na riasa puasa. Maka deh papa guru na rilalan na agama tak riasa ngi puasa iya naritu manahan. Matahang. Agamelo itahang. Iya naritu. Itahang i alewe pole ri andrewe si bawa inungange. Apakah cukup sampai di situ? Tidak Bapak Ibu. Nah iya kia iya telai puasa. Inaritu itahangi alewe pole ri andrewe si bawa inungange. Kue topa itahangi lanro aleta pole ri sininna kedo-kedo gau iya gawe kada iya wedinge solangi wi apalanna puasata. Narimako nanaro. Salah satu tujuan daripada berpuasa melo ipong Allah Ta'ala. Nareko idi sebagai atama tepatna ipatundrui nafas tungka yang keweri lalan na watakkalita. Berbicara mengenai masalah nafsu. Narampian de guruta salah sewana de guruta risengka makade. Na iya cinana nafasiri lalan na watakkalina tasediru fatau duan rupe Bapak Ibu. Yang pertama cinana nafasiri lalan na watakkalina tasediru fatau ina retu cinana watangi. Yang kedua cinana yawana watata. Terutama ini topuresi lebih dengar. Yang pertama cinana nafasiri lalan na watakkalina tasediru fatau ina retu cinana watangi. Aga karakterna cinana watangi. Si mata tulimelo ipatamai Andre. Si mata tulimelo ipatamai Werinu dan lain sebagainya. Yang kedua cinana nafasiri lalan na watakkalita. Ina ritu cinana yawana watata. Terutama ini topuresi lebih dengar. Aga tosi karakterna iro cinana yawana watata. Tulimelo isi runtu si bapa sanganna. Tulimelo isi runtu antara positif si bawa negatif Bapak Ibu. Maka ia naro salah satu tujuan daripada berpuasa melo ipong Allah Ta'ala. Nareko ini sebagai atama tepat na pong Allah Ta'ala. Ya. Iye waya rega ikandali kangi itunduk kangi hawa nafsu yang keweri lalan na watakkalita. Sehingga narampai riset dia kita. Inaritu kitab Durratun Nasihin. Riwayat na riwatuna pong Allah Ta'ala na fancaji winafaswe si bawa akalangi. Riwatuna na fancaji wi akalangi pong Allah Ta'ala madiolo. Maka maparintai akalangi, maparintai pong Allah Ta'ala lo ri akalangi maka dee akalangi. Maju ko. Maka irodin ri akalangi maju. Neng kalinga berkada na pong Allah Ta'ala. Akala soro ko. Soro idin ri akalangi. Mape balik makutane pong Allah Ta'ala lo ri akalangi. Akalang. Man anta wa man ana. Nigay ko nigatoya. Nape balik akalangi lo ri pong Allah Ta'ala. Iya na atatta kami na malam may puang. Na idi na puaku kami na marajay. Idi na puaku kami na kuasay puang. Maka rifuji widendre iro akalang ni pula ripong Allah Ta'ala. Magay ning kalingay parintana wirikada na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga riwatu na fura na fancaji akalang ni pong Allah Ta'ala. Na fancaji winafaswe.
riwat na fura na pancaji na pasue maparintay po Allah Ta'ala lori na pasue sebagaimana ya rega pada parintana rodende riwatun na pura na pancaji akalangi maka di po Allah Ta'ala lori akalangi lori na pasue na pasu maju ko maka iya na pasue de na sale unron de na kido makadasi po Allah Ta'ala lori na pasue na pasu soro ko de na sale unron na unrukat dona sehingga makutane po Allah Ta'ala lori na pasu makare na pasu man anta wa man ana nigay ko niga toya aga pape balina na pasu makade pape balina na pasu iya mato iko mato maka iwerengi hukuma pole ripong Allah Ta'ala aga hukuman na Bapak Ibu ifutame rilalan na naraka kami na mafalay angka riwayat rampe etana 100 tahun angka to riwayat rampe maka etana 1000 tahun narapi watun dari fasu makutane pe pong Allah Ta'ala na fasu man anta wa man ana ningay ko niga toya nape bali de manapasu maka puasa je pura me maupo maka iya mato iko mato maka iwerengi hukuman na passe pole pong Allah Ta'ala aga hukuman na ifutame rilalan na naraka kami na macake narafi watun na rifasu makutane pe mapong Allah Ta'ala na pasu man anta wa man ana nigay ko niga toya nape bali pe manapase maka dawasa je puro po maka iya mato iko mato maka iwerengi pe mahukuma pole pong Allah Subhanahu wa Ta'ala na faswe aga hukuman na rifutame rilalan na narakaju yero naraka yang sangat lapar pokoknya nigi tamari lalan na yero narakaju musti narasakan ritallahi ali wasang narafi wattu naripasu makutane pong Allah Ta'ala maka na pasu man anta wa man ana nigay ko niga toya aga pape balina na pasu maka pape balina na pasu iya na atatta kami na malamay puang na idi na puaku kami na maraja idi na puaku kami na kuasa maka salah satu hikmah daripada berpuasa melo ipong Allah Subhanahu wa Ta'ala nariko ini sebagai atama tepat na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala ifatunru ikandalikan hawa nafsu tungkat iya ang kewe rilalan na watakkalena tasdi rupa tau sehingga mabiasa tawi ya nariko mutame ulan ramalan termasuk ini to pune wija ya alhamdulillah dendre waktu na melo kak lomi na karena ya terlambat kak ya mabiasa ni maka dai bue aja na talaw ya mabila maka kak dena jaji dia talaw ya pura kisi janji tawe nasagama kita janji tak dale CPC ya magina kor Bapak Ibu ya nasaba ibu ya alhamdulillah selama 7 tahun lebih usia pernikahan ya na pakai dalih ka pong Allah Subhanahu wa Ta'ala ia mana kasih tangi melo menita melon ramalan itu pun ya si di amalan yang kena pak gurang guruku si di amalan yang kena pak gurang guru tak Ustaz Muhammad Yusuf selaku ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama aga na fau kadai bosi kuna maka dia masiri lo kak mak bosi si bawa ibu isi sama bawa bapak ibu mak bosi kemudian upakan reak kalaku maka deh iro lagi nasa guru temak kada mak bosi nakan nami wae mak baraka upakan reak kalaku maga ko wino ngero bosi maka mala kak we bosi upat tarimang we bosi langsung tania iro we bosi tapai okosing kemudian ubacangi bismillah wek kasaratu ubacangi surah al-fatihah wek kafitu ubacangi salawat wek kafitu kemudian waktu kang iralalna atau ati kami nama paciku maka de epua tapake daleki ka kasih wija puang belum matuk pada keluarga na tahu maka sisa mulaksanakan iro gage Bapak Ibu alhamdulillah napake daleki ka pong Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin gara-gara iro sehingga mabiasa ni kong kami joke mabela biasa maka dia aja na talo dito na jaji de talo nasang imatu tahu yang cita dale CP
Ya alhamdulillah. Maka idi ya waddi tau angkewe mungkin keluarga ta ya rega anata ya mambina sepunne kasih wija-wija ya alhamdulillah waddi tapake Bapak Ibu. Alhamdulillah sisami utarapkan ya rogagai dengan usia pernikahan 7 tahun lebih. Ya alhamdulillah pakai dalek Allah Subhanahu wa taala. Barakatna dendre iro surah Al-Fatihah, barakatna dendre iro salawat ya. Barakatna dendre iro bismillah. Alhamdulillah ning kalinginan nena tarima iparillo doang ipong Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Berbicara mengenai masalah puasa, mabiasa tinari kumita bulan Ramalang. Mabiasa na podang anak nama kadena matu mit kota bulan Ramalang. Puasa ko na ya. Puasa ko na ya. Iku puasa ko na waliaki motor cas. Waliaki sepeda cas. Aga aja sandero motor aja sepeda. Lihat ko HP na. Na janci anak na yakia. Ang kasi di papa guru na anda guru tari singka. Riwatun na masih ko lak ari singka. Aga nasan. Maka dede tu namangki janci anak-anak ina rekomelo ki mite puasa rilalan na ulan Ramalan Bapak Ibu. De namangki ta janci anak ta. Agar rumus na magampal ada mi rumus na. Agar rumus na taperhatikan sampai jam 5 waktu na lapong anak-anak risaliwan na ulan Ramalan. Maka fa insya Allah na rekomutame ulan Ramalan taperhatikan yaitu anak-anak de namangki ta janci, de namangki tajanci maka datang lihat waliangi aku dan lain sebagainya yakin dan percaya alina tak langsung maka mereka mau puasa magi nairo nama lada patu-patu ke guru tari sengka make rumusnya Bapak Ibu nasa guru ta orang yang berpuasa belum tentu sholat tetapi orang yang sholat sudah pasti berpuasa magampang upak koling itu merumusna orang yang berpuasa belum tentu sholat tetapi orang yang sholat sudah pasti berpuasa di panang kato irita maka si sampajanna na perhatika sampajanna raji mas sampajari seliwan ulan Ramalan si sanatami ulan Ramalan nakadedea memang puasa di panang iya memang gay de na perhatikan sampajali mo tunari seliwan na ulan Ramalan tame ulan Ramalan raji ma puasa raji ma tarawih sisan finis Ramalangi ilapi boto pewi ilapi sujadai ipabiri songko maka iya naroden hikmah nasangnya guru maka deh orang yang berpuasa belum tentu sholat tetapi orang yang sholat sudah pasti berpuasa narimakon na naru idi tau angkeri weri kesempatan rilalan na ulan Ramalan tapakasingi wi niata ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk masalah puasa Ramalan magai nasaba iro puasa Ramalan Bapak Ibu liwa tanrina apalanna liwa tanrina angkana di sesina pun Allah Subhanahu wa taala sehingga narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risewe hadisana agar nasa Nabi makre Nabi man aftara yoma min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasallahu lahu wala maradin lam yaqdihi saumud dahri kulli wa in shama maka defa betongan naya na Allah taala hadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi tahu dena puasa sesori lalan na ulan Ramalan sesori lalan na ulan Ramalan rigo angkana dena malasa de gaga osoro ya rega de gaga papalo pole risesina agamai maka de lanjutan hadisan Nabi ta mau ni na selewi ya rega ma puasa si taung etana risaliwan na ulan Ramalan dito na pada apalan na dendre iro puasa si seweli lalan na ulan Ramalan nalai dengan kesengajaan rigau angkana di na malasah di gaga osoro risesena agamai di gaga fapalo risesena agamai maka muni ma puasa si taung etana risaliwan na ulan Ramalan dito na pada apalan narimako na naro malak da inapati-patu kana bita maka de tasukuru kiwi wattu ia angkewe na weringi fong Allahu Subhanahu wa taala dan itu sudah terbukti Bapak Ibu ya rodende rumuse maka dai taperhatikan sampai jali waktu nalapong anak risaliuna ulan Ramalan dan itu sudah terbukti di keluarga saya yero keluarga angka apa masalah surah makun remanang
aja nih cari ite macuai. Ya, ina rob kami nama loloi umur TK kelompok B beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu sebelum corona. Siaga puasa nalla si di bawah Bapak Ibu. Itu pun malas puasa full. Ya tania puasa maka dana rapi loro. Ya tame jolo Pertamina Malisa bensin. Ya mure mandre subuh narapi loro mandre subuh deh. Si di bawah puasa nalla. Dan itu sudah terbukti di keluarga kami. Ya, magai ku perhatikan itu moton na lapong anak-anak. Ternyata na perhatikan sampai jali motu na lapong anak-anak. Risaliwan na ulan ramalama. Artinya dia na janji anak-anak. Alhamdulillah dia na kana janji anak-anak. Aja nih cerita din re iro din. Iya naro kami nama maloloi umur TK. Iro rumus na din re maka de na perhatikan sampai jali motu na lapong anak-anak. Risaliwan na ulan ramalama. Maka fa insyaallah iya tu matu anak-anak. Macan ngati na maka da milo ka ma puasa mak. Milo ka ma puasa mak. Ya, magampala dan ya ko iya rata tuntu kam maka fa insyaallah. Ya. Tai tamati hasilik na anak ta na rekumut tamiri lalanna bulan Ramadan. Ya. Narima ko na naro. Ya. Nasaba mi cawe ni tetian na. Utane din re panite maka dalat tu tete siaga biasa te ceramah. Maka da ya sebelum tetian na nasa ustaz. Jadi ya wite waktu ya mi cawe ni. Ya mungkin ya ina rapi ramping ki rilalan na waktu kami nama baraka magi na pak baraka ipong Allah subhanahu wa ta'ala siruntukat talab lebih palor itu mak bicara mereka angka paling atas salahku dindri maka tak dampai kak bapak ibu nasabah itu datangnya dari saya nariku angka paling cocok riseseta maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala karena saya hanyalah manusia biasa yang tak terbiasa dengan hal-hal yang luar biasa sehingga mungkin apa yang saya lakukan pada subuh kali ini di mata bapak-bapak dan ibu-ibu hanyalah bersifat biasa-biasa saja. Naikia ajak tetangga ini kamu bicara, naikia tangga ini agak bicara. Saya akhir dengan ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.